Om Swastiastu. Tentunya sareng sami kita malering channel titiang Cigu Bali TV. Channel Indik Budaya Bali. Semakin yang sarengin emang yuk. Om Swastiastu emang semakin emang jadi latara Indik salam ring bahasa Bali. Gitu sama. Itu semua Pak. Inggih, sare makin tika lagi lataran inggih salam-salam reng bahasa Bali. Sani ke pertama wenten Om Swastiastu. Om Swastiastu punika kaucap yening bertemu sareng anak saneliana. Sani ke pengkale inggih punika Rahajeng Semeng. Rahajeng Semeng inggih punika selamat pagi reng bahasa Indonesia. Sani ke ping 3 Rahajeng Tengan inggih punika selamat siang. Sane kaping 4 ini punika Rahajeng Sanja. Rahajeng Sanja punika wantah selamat sore. Sane kaping 5 Rahajeng Wengi. Rahajeng Wengi ini punika selamat malam. Inggih, wonten malih ini iraga nyaging nguncarang selamat ring anake utawi ring rahina Saraswati Galungan Wakuningan inggih punika Rahajeng Rahina Galungan utawi Rahajeng Rahina Kuningan. Inggih sare kaping 4 wenten Astungkara. Astungkara inggih punika ngerasti tiang anake mangda statikena lan rahayu. Inggih. Semangat. Semua Pak. Nika Indik salam ring bahasa Bali. Semua sampun biar sayang ya. Nika Cigu Bali TV channel Indik Budaya Bali. Jadi dia untuk para